Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Haji, masuk. Ya. Silakan, Pak Haji. Ya Bang, apa kabar? Saya bersama Ustadz Ujang dari Cirebon. Merinding saya ini masuk sini. Jadi apa yang kejadian kemarin dari Ustadz Ujang itu, beliau kawan baik saya, saudara saya, adik saya semua. Jadi apa yang beliau lakukan kemarin tidak ada Joko Bodo. Saya sebagai penyambung lidah, penyambung perdamaian gitu. Jadi ya Ustadz Ujang kemarin ini ingin ketemu Ki Joko Bodo dan lain-lain, begitu Bang istilahnya. Jadi saya hanya penyambung aja dari Ustadz Ujang. Baik, saya juga minta maaf Bang Haji, kebetulan kemarin saya mungkin agak kasar karena tugas saya di sini menjaga rumah ini. Ya. Saya dapat mandat ataupun amanat dari beliau untuk menjaga rumah ini. Siapapun yang datang, ya kalau memang sekiranya mohon maaf artinya kurang sopan lah, kami istilahnya secara pribadi memang nggak berkenan artinya. Dan sekarang memang Bang Haji datang ke sini untuk istilahnya kita istilahnya damai ataupun Bang Haji sebagai penengah di antara kita, Ya. ada masalah. Terima kasih sudah datang kemari. Ya. Dan dengan senang hati kami mendengar. Saya datang kemari untuk silaturahmi, karena kita sesama spiritual dan lain-lain, kita harus saling menjaga, saling menyayangi dan menghormati kepada siapapun. Baik. Walaupun anjing datang kehausan, anjing kan binatang, datang kehausan kita kasih minum. Ya, Bang. Itu pelajaran Rasulullah SAW. Apalagi manusia. Kita datang kemari untuk menyambung silaturahim. Begitu Bang ya. Jadi Saya Amang minta maaf. penjaga di sini ya Bang. Ustaz, saya minta maaf Ya, sebelum sama-sama Pak. Ya. kita bicara di pendopo. Mari. Ayo. Ya. Ya. Hati-hati. Lampu bawah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bocor. Ini masuk bocor. Ini kameramen. Silakan Bang Haji. Pak Ya. Ustaz. Ya, makasih. Ya, Silakan Pak Habib. jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Ujang itu memang tidak salah sebenarnya, tapi dalam undang-undang ya ada kesalahan yang lain lah. Nanti kita akan komunikasi dengan Ki Joko Bodo. Beliau sedang sakit, ada di Jogja. Ya, nanti kita akan mendoakan Ki Joko Bodo, Ustadz Ujang, semua Habib, ya, untuk kesembuhan Ki Joko Bodo. Gitu, ya. Nanti Ki Joko Bodo posisi di mana Pak? Di telepon. Oh lagi dirawat lagi Iya, sakit. dirawat. Jogja.
Makanya mudah-mudahan kita mendoakan Bang, ya kita mendoakan agar Ki Joko Bodo ini diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah. Amin. Dengan doanya Ustadz Ujang dari Cirebon langsung jauh datang kemari. Subhanallah. Ya, saya hanya perantara saja. Terima kasih. Saya hanya syariat aja perantara. Gitu. Tapi hakikatnya Allah yang menemukan. Kita mendoakan untuk Ki Joko Bodo dari Ustadz Ujang, gitu Bang. Ya, jadi jangan nanti suujon dan salah paham apa semua, jangan. Begitu Bang. Ya. Cut. Action. Ya. Jadi Ustadz Ujang kemari, Ustadz Ujang ke rumah saya. Terus saya perantara untuk menyambung silaturahmi pada Ki Joko Bodo. Karena Ki Joko Bodo itu saudara saya, adik saya, saudara saya. Makanya saya datang kemari. Nah, nanti Ustadz Ujang akan menjelaskan bagaimananya. Silakan Ustadz Ujang jelaskan. Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada Bang Haji dan juga kepada rekan-rekan semua yang di sini. Saya kemarin itu refleks datang ke sini. Karena saya di Cirebon itu selalu kedatangan jin-jin yang diduga didatang dari Istana Wong Sinding ini. Jadi refleks saya dari sana langsung kejar ke sini, dan saya juga emosional kan, ingin tahu kejelasannya. Datang ke sini, ya ternyata tidak benar. Juga saya minta ke Bang Haji untuk datang lagi ke sini diantar, karena saya mendengar juga Ki Joko Bodo lagi sakit. Jadi ya saya minta juga permohonan maaf saya kepada Bang Haji untuk datang ke sini bersama-sama mendoakan. Nanti biar ditelepon saja Ki Joko Bodonya, nanti saya ikut mendoakan beliau. Amin. Dan juga saya minta maaf atas kesalahpahaman. Ya udah. Salam. Ya, ini Ustadz Ujang Al Bustomi dari Cirebon. Ya. Ya. Belum nanti. Udah tidur? Udah tidur belum? Lagi cuma tidur biasa, lagi nungguin juga. Ini aku ke dalam ruangannya juga. Mau ke rumah, mau ke ruangannya. Tadi Pak. Oh. Ruangannya. Pegang rusak. Nih, kenalan, salam kenal. Assalamualaikum. Oke. Ustadz Ujang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat, Ki? Oh, aduh. Ambil belakang. Ambil di layar. Sakit apa, Ki? Lagi sakit, doang kurang sehat. Oh. Banyak istirahat lah. Di Jogja. Masih Piring. RSUD. Saya izin, Ki, datang ke istana. Di Jogja. Ya kita Izin saya datang ke istana Wong Sinting nih. Nih Bang Haji nih, Bang Haji. Ki. Ini mudah-mudahan cepat sembuh ya, Ki. Saya sama Aki ini sama Ustadz Ujang dari Cirebon mau mendoakan Aki. Nih, mau pulang. Saya sama Ustadz Ujang dari Cirebon mau mendoakan Aki biar Aki cepat sembuh ya. Amin Pak Haji. Ya, kita doa sama-sama ya sama Ustadz Ujang ya. Mudah-mudahan Izin saya ikut mendoakan, Ki, boleh? Boleh? boleh lah. Ya, Bang Haji dulu. Ya. Ya Ki, Aki sama Bang Rizal aminin ya, saya mendoakan sama
sama Ki, Habib Fikri, udah Fikri sehat, udah ya? doa gitu ya. Sehat. Bib doa, doa. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. الدنيا والآخرة آمين. جسد وجدة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت رحمة بالموت ومغفرة عند الموت اللهم أهون علينا في سكرة الموت آمين. من النار وفي الحساب اللهم على من معطيت Amin ya Ki, amin ya Allah. من كريم وعلى ينفع الجد من كالجد لا إله إلا الله Amin. محمد رسول الله Gobul semoga Aki cepat sembuh diangkat penyakit ya Allah Subhanahu Amin ya wa Allah. taala. Amin ya Allah. Semoga Aki cepat sembuh dan Amin. semoga apa yang Aki rasakan Allah angkat penyakit Aki. Amin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان إجoko bodoh وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد tibil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani ya Allah wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa alaihi washabihi wa barik wa salim Allahumma shalli ala Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa alaihi washabihi wa barik wa salim Allahumma shalli ala nuril anwar wasir asrar watil lagil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar walil athar wabis ahyar ada di amilai qabdoli Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qudub wa tanfa'u bil qurab wa tuqdu bil hawaid wa tanqoib wasnul khawatimi wa satukal bil qamamu biwatil karimi wa ali wasabi fi kulli matin wa simi yadadi kulli ma'lumin lak Amin. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma inna qala fi surati Sulaimana minal masriq ila maghribi li zatihi wa qatihi wa qatihi wa jibril wa Ismail bihaqi sayyidina Muhammadin Amin. Rasulullah SAW ya Amin. Allahumma inna qala fi surati Sulaimana minal masriq Amin. ila maghribi li zatihi wa qatihi wa jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril Amin. wa man kismana zinan wa insan wa lihan wa gumaman wa tasliman tasron jalaluhu ya iblis sotona hidumati wan nur Rabbana taqabbal sabana ibnu Daud alaihissalam bidamati kaya rahmar rahimin bisil Fatihah suratul ladina anta Izin saya bacakan surat-surat Al-Quran ya Ki ya. Ki, izin saya bacakan surat-surat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki amin ya Allah amin yaumiddin. amin ya Iyyaka Allah na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Amin. 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل آمين يا الله. النار فقد أحزيته الله. وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين. بسم الله الله. الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Sehat ya Ki? Insya Allah sehat. Sehat.